Usangafu wange omulori muherwa buri ebise kama bino okurerera esipindi esya oburuki esipindi sya oburuki ziringara oburuki buri mukimbeka kikabuhane kya mumbo nekiri Busia Vihiga Kakamega Trans Nzoia alala nende Bungoma ichuri ya rero kudakuru maluma inyanga ya rero ino inyanga ilango mbwe Madaraka Day kudagire mbwe abasori wa urinaho abafuara abami bafaru ubindi mkabuhane barubonye kuelewa mbwe Madaraka Day ninyanga sina nesina siyehoreha ebise kama bino ambi musipindi umera nesiye Priska Chuki nyalawanda yori na Pius Tangos ambi umwami indindi sabaso wole mera kao nendesi uwale Bore muno esina abamu Henry indindi mlemunelani obusi ya mbuko wanyaranga la Idite University ni ya konyaranga ina alafu uleba nito ya vitao iwe blogi hongo sana ewe Swahili ilango mjileo meza ya mjileo ni wati jisa ya losu nukwe kwe Ule muno meza ya mjileo meza ya mjileo Omwami Kizito share muno bantu bose b'emumbo ese banangalu Kizito jambo ngaka kula Matayo county Busia county kundika banda yanga kumbojoli mwana sembo lukiri tundu semwene ndi walanga mbwe speaker innovator entrepreneur leadership among youth yosikonyanga ho ya uba konyanga Busia ni Busia uba walanga mbwe Science Media Kenya Limited Science Media Limited TV station sebandu bise kwalanga video abantu barema sana alafu hadi vyakulanga mobile application app balanga mwa system liko nyamado wadindo kunyola interpreters ula kungosi woswali elokera kukena na interpreter ulinyanga achala nyala ya munyola virtually Orio mno Omwami Kizito nduche mwenda bwana bweni churi but ni sawa Niya na mulungu mpaka mwario nduchi nutaki amengesio ichuri ya rero sabelesa Omwami Henry Ndindino harucha akisiaho kumulori amanye mbwe Madaraka Day ni nyanga sina sabaso kora kumulori Madaraka Day ni nyanga sina nukusana wailanga Madaraka Day Omwami Ndindino Orio muno Priska kwa na nawa koloni abarula Uingereza na England balama babebe abandi bakanga ngo beberu yero beta bashinga muno no ngara beberu ne yuko siyo bare unya kweli beta babirire arado ba beberu no Uingereza baruruka babere shobwe nguvu cha kubweruka bene banyo na independence itare rero umwaka kwa 1997 kidao nesije solo kunyola obwe yangu kwa ukazene no rehera haruki sokwari nende president ha nesije so Kenyatta na ni hapo na msibu na yeye kwa ni resalejo yengira kama prime minister uno kuchaka kwa ukaharu nende president yabi ndapanangwe a republic jamhuri. Kwa hiyo inyanga ya rero ya Madaraka kuisherekeana kulokubera ni inyanga yafanya wala uwe nguko ukazene lakini uweruka as wa prime minister alo kuno nuko choboba troino ni Independence Day lakini Republic Day inyanga yokuberesu uwe nguko uweruka na robe kuba ni president wefuyo cha kwa ni serikali yefue as wa president yeye taino kunyola Republic Day ama inyanga ya jamhuri ya kusherehekea na tarehe 12 mwezi wa 12 mwezi mwaka manyere mashujaa ya tarehe kusherehekea na tarehe 20 ya mkatiba tarehe 20 mwezi wa 10 kuitoisha ngeta wandu wabonye kulwandra uhuru wene uno kusherehekea kwa hivyo Independence Day Madaraka Day yenye nyanga yafanya nguo ya nguo yoka kwa seguro tuma kwa koloni ama mbeberu
alafu luko hapo na makono kai kwa langu nilikuwa kusiria sio kweli kwa England yato vile sana no ya minister anakono mungu chako kwa nyei katiba ya Lancaster ne amalicha yolisho wea mungu kwa the president wewe sasa sababu ya shughuli public kwa jamhuri tarehe 12 mwezi wa 12 Orio no umwami Kizito ndakira sabu kurebe hombwe ula mwami Lidia Helesia ula madaraka kusina madaraka de ndamba madaraka de ndakira sandewe mbwe eri kula eri abamenyi aba mumbo ya Kenya oparori ribera konenda kukabuhana okulula nukula ama orla nukuchaka makwaka madaraka deka Silaza kubona mbwe kula ya bandu mumbo atane banyola mbyobola kunyola madaraka kokula koheruka kano bara bongo weko busiria wena osa wenyanga anyola madaraka kulobe abantu mumbo basiri kulo minyororo kisiri ke baboyere eke babonanga mpaka bahore bakoreke kukula minyororo kino minyororo kino kibejanga minyororo kyabulanga mwe minyororo kidaru minyororo kwambe kulanga mwe economic minyororo uchumi minyororo kunyala kulanga mwe minyororo kuki the political change minyororo kulanga mwe obongo mental change eseni inga mu pesa ino bandu mungu basiri mwaka kwa 63 kwa idadi ya wala 63 mbo 63 mungu bali in 2021 basiri mwaka 63 iyo kiwa kidimiaka kinga mahumi karano na ita bandu bahamenye niba bolanga mbo musialusi eruka lakini bandu mungu na basiri nyuma kabisa bali kumiaka hata basiri kula mbara hata mwaka 60 basiri hapa mbole na basira wabulo bera mungo bibi ata mu siasa kuparticipate mu political dialogues jo Kenya mno basiri mpaka mungu ababelese mkono kubene bakene bene sisi bafro ozandwa kwa wala bakusia bamwata mu basisi usindana no nyola kisiri kumbananga bisanga bile kiji independence wabonanga ngwe omwami atabane barusyanga omwami nanya une bacha kuna maloma ni mundi akayare kabalano babebe barungiranga enini ekisi ekyo ngodiyangi twamanya odiyangi tibiro bala ngombe marionette ngombe mkono tumone kakina harimo okudoro ne kakina hari laro baba yanga ngodiyangi niyo bisiri byo wanga wesana samona bomungo kusirimende political change economic change bambone no basina mbwe mungu no bantu bali nende ifula reliable bantu mungu no bantu bali nende mungu asukuli reliable abantu mungu no bantu bali nende lolo bali lakini bantu mungu befwe onyola bali sibada hakuru ile ya bihabi no palasina kubura rese hebi akuya habos bali ndra kuleya akuya bali ndra kulere kuwebi akuya kula mganda ndakula transfer ya pengine the county neighbors ngachabo mungo every bantu bose bakona musibakame byakuya amina balini ngugana ni kanifuma ngirerere byakuya mungo no nyana mbulina de shida around that area everywhere ni hali no nyona mwe chifamu chiri akabule kanga kitale kino ekindale ekyo nyona kinyingi sichabantu be mungo abali kinyingi chabantu be wani be jokona sina be chakuli mabwene ni bama ne bakesanga bindi abone bakinda barera Nairobi abo bayira Mombasa abo barera wani mesiado abenzi bakwere ngombe bantu be mungo balerisa bene ekira cyawe kisiri kirinande eminyororo cy'abansira eminyororo ekyabantu bakula ranyure bulana economic empowerment yawe be serious esiruze hadarusa ambona ni mental eminyororo kyo wongo abantu bana basire bewe eminyororo basire kwere bambwe bwese dini nende buli mungu ewa ekayange ndalaino ndahola sina buli mungu wambese chireka chindi je kumi muskima ata mukitale mungu mumbasira o mabidebe asisa paranga buli wewe unasema anakusia kule boda boda everywhere uongo wewe mpaka kule akusie bulimo akule ipikipiki ni mole sina imuhonya bulinyanga kulanga kusayimbu yashirije byakibiri nali na akora musipikipiki kusini kaso musala ne bulinyanga mayo bulingana bukaza tandanyola sende kinene bya ndongolanga mwe
bantu bemungu basiriko kuza myaka inyuma aya nacho ochakoli yange industry cyari cyagamu ga rero cyane barobese ngene ninge bima bibikachi ebimwe bimukake kuno babere kwa ngwenzo ya bantu bali kumbanga sio kuno kubera sina shilingi milioni kidalo chicho late milioni chine haba kulipa esio masisemi kachi hako shilingi milioni chine ulipa bantu bagamere ngati ebise bibile kwa bantu bara kumbiranga sio kabantu bemungu ha manje bari kulina ne beko bari kuleke nomba kisi abari kisi je bari munini muri fitubande muno bari central bari kanga majani ne chimwani bantu banonyora bari ne assisting that works bafo ma society cooperative zosa ngowata kumbo cooperative society ni hoho ya mikachi tonyora wewe kabisa bene wewe fasi amesu kuesera la alanga political leaders ezio kumbiri economic empowerment ya kubudo kuesera la yosi ya karohasi ezio kudarubongo wewe abuna mungu rufungula boya kuonga yebi ambora samwe efwe kusiriko hata kufana kusiriko kanyaka umwaka kusiriko mwaka 60 kusiola mwaka 63 Orio no mwami kizito au mwami ndindi sabasa wala mwachiko kwa mwapakeri kula ya mumbo ya Kenya obulula kunyola amani nutagasa rila madaraka di Ndio haja kila wena au mwami kizito ya mwareselia kunyola wana kusirinyo mwata nukudoa na mwaka 63 loko era wako wanu wale mungu hapa kuyanelile maumau lakini kama bersani ngecheza wadi kabando wale wanelile maumau mungu rako watu mungu wale wasingire musu no kwa cheza wadi tumana la sabando kuyanelile maumau wale tuzo wanelala ne abantu bari hata sai no kenda nga pesca no chekunyana no ko ya chifu wangonya na kuberesha history sana na bado wanelile maumau and the contribution ya kumiliyo mpaka ekwe anula esiro sie kwa sina mo sala no mo bila ile ro kwa kwa ndese esa kya ile ro ni shawena ko manu ba abara lwano ngo ya ngo armando ko yeye mano ne sa kwa kama wanu abara sende ko kumesa imano independence kama madaraka ya Kenya na ipo singi mo de kizito ya abona hata mwami Jomo Kenyatta mzee Jomo Kenyatta na wala na singira hapo wala kwenye faida ignorance disease and the ignorance niyo mnyororo kwa mwake siku no kwa kizita ndio wala ngako imara yefiri ni imara yosingisha ne abantu bakwete anguwe ambogo emerna na abantu barusingisha ama na abantu barukuyirisha muno kuga kwa haberesho wewe abantu barukuyirisha badala ya abantu barusingisha imara no nje kuma nyombo kusirinyo mapendwe ngala kale rombo abantu barikizu barukusherekea independence kama madaraka Kenya no ingana na vitu vya president Uhuru Kenyatta chira kulo wancha mwere ya kunyolo no ingana kwa berende ni jamhuri Kakamega ya vitu sienda vya wale wancha kwa western kwero no majoro korene ndo kulwa yo bantu barwemera kumesa ino okune gosheta bintu bicha mungu na kwena odia kona cha kira mbere esa ro kwirisha no kula bantu balle abanyela ba be ala kumesa kuno bahasa ro mkabo ko kweta na watu banyepesa haro ni ngana mu haro mwami msali mdawa diekulo kona abalange fi halune na business community ro la mungu muda na yeye mlulu mwanano panenyo kufana kwa mochi kwa isiyo kuora president leo msihajo cha madaraka di so ne ko yende sala no hapo ngo ruita ko yetu mosicha wala unono mundu acha hata halana ya makenga masa kanyena bakubanga temba asina siyele sasa kullahu raida yengira mu handshake ya malemi akakidaro lakini mega project cha president akakulo oncha Kisumu nende munyanza ni project chuko cha matongolo mani ekisingisha Nyanza na ndirira yeyo lakini yakwe abantu bakulana muhandane na bonya baria benaye atabadere ambinayo kerala imwemo le arone ni abula hatu ni kyo kama sadara ko mu to mpaka uchaka wena no uchaka werema obuno kikuno ko bunyola no kuingira mu makono malaika mu masinde muliro ko serabene na kwa hebra ko barabara hapa ndo kungira
kwa akunyonya abantu banyelo kuserra bintu bicha Mungu binei kweta kwa abantu badlainga wa Moses ndaba dimwene narange msalia abantu banya ananga sindu nisi nibata sindu siche Mungu ndebe badwana kwenye sicha sebao abandwana abantu bemubengera mu mirimo bacha mabele mu kanso kuko rena abantu bakobe suwe yango bero habasina abantu baserra ngeke kijekwe ye arona lako sai Priska President Arisao Kisumu inasponsored away ndio kutalani ama kuliko kanyasisi wanu mpaka wana haswa mkuu lakini na anwando yote leo kama mbunge yote leo mwita mababa lakini huko sasa hata baba hicho kanu wale leo bidi ni wabona ya no noje yote wale muganda wa vitu vinavyosalia watu bange watu wabechanga hiyo hakuna so kusiri mumbi jororo kia miaka nyuma kilia nende imbara yo kwa abantu mirimo imbara yo cyo kwa abantu no borunge atabushobora imbere abantu bikunda kaya borunge ohera ndo kwa nila kwe komwa makesikie kuri uchate kwe kwa ndio biplome uno no buzwa ebu umurimo na watu bakora imbere y'abantu bemera abasubiro konyango manduza ebu mpaka kuchaka ko para bora ya imbere yo mwemere ko mu Orio mno muherwa oingangara ya Wesanyota TV no kusanga kubanga inyangarero ya Madaraka Day kuno modomera Madaraka Day yarule na idangwa yiri ndikubona kanwala lanende omwami ndindi alanende omwami Kizito nomuchiri simba haino omwami Kizito oloma domema kwa mahuaka daru akobore economical political dahesa no modomeho Madaraka Day no kulola kuri ochaka 2013 bacha akakucha mchi county ne 2015 bari mu county ya Kakamega na mboma milindi ya bolari salola hoho abantu befoni bayinya mani Kariako serera bindu biche mchimbe kachiefwe sabelesa okurebe mwami Kizito oparori oburuki bahurnabo ama karamani kahurere ohubirira mu buruki kaerere okusia erikula ama kanasumusia okusia erikula eria baraga eria bamenyi eria bamama okulla muchimbe katika buhani na kudondra koliko mwami ndi yaboda we abantu bemungo kwana la sana kulima makatala wama nilikatala abantu bemungo sumsa kufanya waza sana kulima likatala ore haida lo yao isikire la kino jori mamungu indalo iye umundu undi okahulibe omusie indi omanya bine Elikata no nyola Mungu alehelea isikire kabisa sia Mungu lakini afadhali achali mabungu wandi kwa maana bana achali mabungu wanda na bainde igori omusie dano ndisimisha kulikuwa sana kuelewa sinongwe mwaka 15 inyanga ino yali za Mungu kabisa ngowore Kakamega County sinasema sabare afadhali beke barebe likatala Nairobi mbwe esire ngohonde ese afadhali wange bisikirira kama Mungu isike lakini chaba khona ngakona mana sirinda kuna mana Mungu andi bikule ngana bagamira chibarabara Nairobi ngana nada resa bi uma Nairobi reba ho ese ba ndaka za ku estasino berele basanga elo bona ku estasino bona basanga sidere sinako erebe mbwe bantu befwe bona mbwe umwami ga kulina de busi western ni ko kone de byama ebiri ko sambwe de vingi kulina de Fort Kenya kulina de Fort Kenya barai tani filisima kulina de amani kulina de ODM de bibiri yamba bino byose kulina de bantu bako were ko bantu bene bano ayo katone de factory yabone le hapo sambwe atambwe county de hai county ya mwene yabona belana tafadhali de county bantu banaliamu kande hose agata isechenge usi le hapo hata lukina bali ndo lukina elewa mgaro wa ndo lukina onyola bwe yala hasa lukina na baraha bwe ndinoni mpaye bokusie kuno kwa mambi ni bagaba na wefwe bokusie sa kuno bagaba ni isukari no nyagaba na bilibo kano yona bwe abantu bemungo bangi bahera ache ali katala Nairobi alango achali katala Nairobi amali alango achali katala Bunyoro alango achali katala na Central
lakini aralimira wa imani yaraka muogo kwa kula yaraka libima ya kula ha mana ko yaramo ikula imana ko yaramo bima bivi ebima bivi bya makana ezenge nda kula za kwa yaramo mwaka kulumwe ndana okenda ndo samu boli kwa bivi kwa handa kwa handa onyola abantu bechaka kubona umuntu abekere mbana hakuraho sina muhonya onyola abantu nefu kuyana ngabinde bera bawo habwe na injini halawo sa hakola sina haraho sa ata duka ya na haraho sa hakenda kula hawo masa ina ya kenda ni wesa mudwani sesa hakenda kula bindu ya dano beno ko eramo ebintu bafadhali mundu windi wechera pengine urura bungwa na echara uri duka afadhali bakula wena ulobera alimali katala wasi hakira habo indindi wende kuberingi lumsiana wasi hakira habo indindi habo mali ndindi abone haba nudi ndindi anaversa mwana ikasa afadhali anaversa mundu werwanyi unecha abude lano abude ngesana nakalusi wabo lakini ano abantu mungu badaha lakini so hakusia mungu wawe habo lano likatala limoja kulimanga lino kwali malikatala ulobera likatala kulimali no bibinda benyindi abona agenda chali shida ndio unyola tutamaliza ujinga, umaskini na ugonjwa. Nalo na kwa sababu wadambe hata sikuwa manga ujinga hapa kwa mwanape nalo bwesimu kubera simsiambe no namali mpaka umanora manda umaskini wao umaskini ni sio umaskini ni injala ino nora mali injala wao hapo onani malikata le no konye busi tamsi mungu bero emani ni nora mali injala mwana saka chaso maha nora mali injala paka mwabana bana mindo kulwaya kulobera bana wala umbe kuna mangeja boneja budire bana kulobera sababu sipali ya bidai hapa na economic empowerment David Kenyatta abona kunyola boya ubuki buno Kenyatta abona abantu bamandisina uchinga umaskini ndesina nende na ugonjwa lakini ana bakora sina kwa bakora mu kubiri biro byose inasidira byose bibiri anasidira byose bidana nuko yakora maskini mumenya umba kuiwa makana ukulimenga samakata na ulimenga makata na kufana ulima makata la parona na ulimanga makata la ngenda no checha nchiba chindidi ukusita ulimo wose ulimanga makata la poema walinda salikata la yasina pora mubasu bana pora mubasu uyenya mayibu no kule rusia kwa ngolo kusia mungu kuno kusia mungu rwanya hanu kusia rwanya umenya hapa sina ni ana kulimanga likata la lino obona ni olinda kinga kulo bera na ngo kusisi na ramo sina sicho generator sende na naro bulo ja ko limanga likata la sinimba ko haba ko choli mirenge mundu likata la imba ko haba likata la no bongo upara mundu mwenu so para haba cho para inge mundu likata la no kutegemea mpaka mundu ahone simu kubakube nane ni likata la kuyobona ni abantu bobona nure wala essence kulanga mwe economic emancipation for western province ama mbangwe mungu ujoba nende ubiyumwija unohaba nisiparo na miaka kiastini kino ujodo ngawe nawe gavana baba aberende gavana banga mungu bagavana barano sibiyo mungu langa sabila igavana babambiani barano bagavana barano bano ataswa hakungani nisina wabwane mbukarese wazasiuma sa madima paka madima karule mungu keche karese we Nairobi ama keche karese wa Mombasa dana ndio yowere bamwe kweli hata wezi mwereba kwa kweli ndini wereba mwewe mbora kenge madima lakini madima karula mungu keche kapole sina kasiyewe Nairobi haruka nusiwe mungu kwalo sinasa kuuma kuba kuuma ni hanefu bama ni hanamboba njanga musi abekera kusiyera no musali cyanga gusiha esu woni sina abantu bakaranga sina esa kurabonanga ama babona sina se abantu abamenye kurabona babo kubarabona sina kurabona omwami nilirajiba omwaka kwa 2015 madaraka de ya Kakamega lakini swalo lako bindu bibarua Kisumu bino ndawa la sabidi duchine bindu karibu 24 ebicho holwa Kisumu ndawa la sabidi luchaka abunende Kisumu inland container depot ito holwa Kibos kurinde Kisumu passenger train terminus kurinde launch of Kisumu Butere line kurinde ground break Air Koru Soy Dam about 25 billion. We're in the groundbreak construction of special economic zone Miwani. We're in the launch the refurbished Kisumu port. Bindu binone bingi sana hivi yoholwa Kisumu.
Evi kesa mbawanu waningra ya kuyosa wa ni ikaw hale ni ingra ya baruki bari mumbo wa ni sina sida wa kumede mubaruki befili kusiri sie bindu kama bino mumbo yefu. Mare kumando yefu na baga ngapu. Uwele yo uwaje uwele bila kuri indala kando. Munga ngapu lugo bungi. Andwanu befu sangira muyange na achia na togo ya kidili cha biashara yae hii family yae ngana kusiche mbao ngana kusia rindu akudua no kumesa yaku ni era the larger community ulo bera no igala ni bere ngwe ade moja na mifano eke connect wone no mwami wa mani mwami Francis Atoi abonanga mu Kenya muno abantu banyana kulanga kwa holidays badaruwo wone President Kenyatta Raila Odinga na Nenia Francis Atoi emi ekesha ano mpeki oda awarana maadaru awale na mani kana maadaru si alo muno kwa ile influence ya ile ndo mpaka kuchake loko kumbe ya barabara mwana lakini ano amani kana mali kana ko kana kakonyana kanye mungo mpaka uchake kuelewa this hard question uchake kuelewa na ndio ndio nuko chako ndo ale kujichango sabasi kujichango kwa sagara kwa kujichango sagara kulia ndio na hapo sio mfano kule kwa hukumu ya mkai mjaba bado president ya anyuma dola na rata Kisumu ya langire leaders wa Nyanga bacha state house bacha kwa halane bacha kwa lebiti joberio na kwa kwa bali ndainaga si nako nako bakinge kwa bandu bose bali mungo abapara mbanyala baba delegation ni kwa litimbo ya mungo bacha wale kwa president meeting ya kwa nani nisina safari ila nuko chia ukichango sabasi so si obudi ni wefu ndio kwa nabo ndungana abantu bakombe bashuwe ngo batima bwemere kumesa ino okulle negotiate ko rusabira bindu bicha abasu bacichango ko rusabira bacichango ko sabira akaba kenga kidili cyo biashara cya mucha kibinafsi nilero lilo lamba na mungu awali okudi ni wefu wali sakira ndogo ngambo haro mpaka kunyole leo akro bilia haya leadership ni watu wale kupara kama ukizito abantu opara wale kupara mu biashara chao bawende hivi opara mu biashara chao na ndio opara oluya akulu omaje liukishia ngakirita leo wala ngo kuyalo kuba na abadimwa kanwa kitai mungu lakini lukina chingina kisema dimo chemia oyole chingine cyo chirinaro chingine cyo chirim centro to chingine cyo chibuneo kwa bandu leo nyanda urusio mchele lakini urada la mchele bandiko wale radio nyanda mu supermarket yosiyosi lakini mchele kwa mwea buru mchele kwa hero buru hali mungu kwa manga kuchichango leo kwa mera kena ulumura kubuletingira disho mchele kwa yo hawo kuchoro sibwa kuja kusiyewa hero nakora kwa ile ya hero endo mchele kwa kuza wale kuwera munyo ni uforo kwa hero abantu balikanza bamanyire bali kwa hero ama bali kwa mwe leo mpaka nukwemo ne sumunyenda mwaba na wemeresi aba bafuyerisia ne bapara na yokusi ya mungu ne ni mpara abantu abo bana bakonya okwerusia mwena abantu basekera myange muno le prince kabendo no ukisia no nala abantu bano badarishwa ngo yangu abade ni cabinet secretaries lakini cholinga leko bakaberesia abantu bangamiremo along that line nabasiabu ngokuri yatani yengira kakusana separation yeto na kwa line pia abantu barula karibu bosi bakenda na yende ngira mu ministry vito vya hapa kuna ndeti yale bandu bare kwa maswali na kwa rubuni kwani wewe yangu unokupara ngo mundu na kora abetanga morero kuchomali wewe kubonya bandu bemwe lakini yemwe kwa kuona ona maroyo kuonyo kwania usige kidaro rako Musa ogenda no kumba na royo ofunya bwene leo kwekesha bandu kwa halo donge maskini muno ewe ndio usingire ndio singuko kwa leo wako prince kuzo yebo no lingala story dusi ingisi ya kudu western story ya huko auko Gladys mwanafunzi wa yanangena hospitali Mungu eso lelo mwana ya haberbeani moranga amwana ya haberbeani nye amwana ya haberbeani kisioni kinzawadi chibachembe ni chaki ya mbere watu saiba ndo baba ndo kumula kawadi ya toso mpaka huyo university yekase school ya somera mose udana so service lift yani ndio ndio kwa saa biku kubera ubwemere subula iwa bana bali mu ndakacho lakini yebu ndio ndo ayisinda
Como sakira me anga kwaje walewe luibera umla. Karo sai ko yo no manga ko madaraka ni. Le ebidi je ko na yo dala ni go biya. E dala ni ne chief administrative secretary ababu na mama. Oni ya kudra president DC. Atasa kumwana wako no recognize mwana no speech show. Omwe sia ka tell dunia moja. Amu kubira the president wa na msa wa cabinet yake. Ama saya pada lobby mama Margaret Kenyatta ngari umuntu walomodo mwanga kwetu lelinda mama na ndio ya kulinda utani. Ndio na yako nyingine nacho kwa lewe duniani. Umano na ayore recognition isa rudo president train. Ama president iwe mwe wajale ya kudara baba. Ya mbora ya muganda mwe chao na mara no kisumu na nani. Awole kwa vitu hivi school ya huko alimo serumani au kumwe kitu cha forest na recognition yani watu watu ba ina gani ndio kujua wa ina gani ndio kwa kurajada wa para kwamba kukusiye kuli na kukusiye pereni na kukushuhudia mdulamu ulikala sasa kuenda kwa Instagram mwaka ukefu polisi kabichuna wajala wala bali bichuna ni simidacha yule ngala hii Nurigala hii ya president ajira kuloncha mpaka ikampuni yana changawe kwa ya chimeli kebu chikenda mule Victoria ikampuni ya hii kunisiwe mani shipyard nyeri ya operate ya polisi kwa chile ili lowere no na mambo mahe machiro loncha machiro estima esa last mile connection abantu siaya no de wasamba sisi vitu vinobiro semu munyaza especially ndio nyaza lumbrela baba yake hasa na bado bai lakini hapo bado bangana obunganga kuno mpaka kwa wako wale barakana nabo ama bagweo abantu banyeza kule negotiate mzuri hapo ya Mungu basiingire bachaku nao negotiate orio omwami Kizito bino biholo Kisumu ama mbole bwe biholo wa ndako la Kisumu ni abana risai ebindi biholo ndi Kisumu ngalitwa munyanza ndahire sokure wankulopera mumbo ya Kenya iliambinde Kisumu oparo kunyala kwamba wicha nende baya bano ili kose kwa menda kukusiaho echimbeka chifwe okulo nakande bintu bya bandi walisi bombeka eni debali bichirisi bombeka eni abali mama katalazo baherana nyola mbomuna libanga likata anyela ta chakureranga okubacha bwe obukiranga so that lori barakudanga ni abalanga kuli malikata la kubera kama nyarushanga obusi daho kubesa bintu bibisyambe 2015 wali nende inyanga yani no Kakamega sindio mwamala kuriyo nikulondaho council of governors ilanga bari revolution conference yose hari Kakamega ni yalonda ifari kwa makasino yake maile yose yaba Kakamega abantu bano bose beja for this particular events bakona boss Kisumu ulobera hotel nyanda ko ne abantu bano Kakamega Busia Bungoma Ibulawa abo bose beja okona Kisumu council of governors bose beja okona Kisumu dano ulobera sima western yose ija kulubere bano kwe koma bini byabo na n'umwanfu ko service ulobera sima sikituna ko bana then murapa besende chiche kulo be sende chi council the revolution conference ikena na sende chi manje hata bintu biba hata manje bisala bana bisala bya na Nairobi au mai kampuni ya sabia ya salia kwa bisala kuna Mungu hapa manje ndio sina chini ndio uko na Kisumu ile ya biba Kakamega boss bali ena charula Nairobi ndio sio kuelewa mbwe bado Mungu bana kwa mera kurie kulibila ikweli kulibila shida kula utisati unao hata nini baba kibebe wanapanga baba wanamuungana mrobese kote kuomba nura katikati leo Bungoma Busia na Kakamega kulende triangle imechanga ya mrobese kote kuomba kwa maka kote ile kunuka wanaende kana kulimunga usisende maana kulimunga usie kulima munga kuusia wabantu kulebese hata nini hotel ama mrobese usina kulesi obusi sabo ngana busierenge sawa obusi mutfa yango lino bara wa munga bidiranga busi irana nende Bungoma ni irana nende Kakamega triangle ili ya bungu fulani ya kokora hata ikale bara ni nini ingina secho busi echo ngani bane vipi vile haya byose lakini kwa yosa
ingine kisesa busi ni kisera ko busi kino kucyo mara busi busi ni busi mu kuye bya bya bikingoko ni busi bya bya bikingombe busi ko mu mafura kunyala kwasi awe na mafura abantu mumbana bakoro ngo mafura kabade kaudo kana kabana ngambo udo akaba resri ya akaba kana karanga ngeli ya ka karanga madini bamanya sikunya obusi bwonga nanu sibaza hata president bwe resri ngo nako za chingina cyo busi cyo ngane ini andana uli kila shilingi kingi uli lukira ni around 80,000 bana babalese we chini kingina sasa ni that is in that's less than a million sindio less than a million 800 around 8 million sindio babalese kingina chingina ini andala bari triangle ina ya Kakamega Busiana na Bungoma basirenga au busibyo ngane bya haya daro yo bantu ngafu bantu barima bamakatala ni bo ben bachire badahanga ko mwana ngo wasali kukiranga mwana unono mulanga mdana abukiranga sa arasali banga bila hafadhana tafu ache inyanga wasuspenda akole ngo bukira gokira o alime akamwe na nyole cha mlombo mbwe munyanga nano atasinda olime haba ngisinda kudiba ndaso ndekese ngo mumba bukiranga nafikira za kwenda kukonyanga bukiranga umuntu mubi uramundo ramunanga umundana hapo nime ya kulinazo linga bantu bali okukanga bana bosi bantu fana bongo fana bali hange na ne bachamuke kukenda mu bintu kwikala mu bihalo bintu adasa sindi sakira abalangwanga ewe indiko halanga mundu wosi kuserekera nayo kuona nguda bukira badale cha kuona besila cha nyoma da kulimira myaka kino kyosansi atakire bwenundi okonye mo ndanyona bungo okonye mo okule na hapo mbahao ni wale sina sacha huwa na bia nebe hapo chana na cha kubona da bere ndo ni wa bulire no mama ya kodi aliyobukira wa bulire no mama ni wetanu la bukira wa bulire kama msali ya bukira na sali maka bila ya bora hapana mbwe speaker na na alima bia na alima na ndio vya maka Mungu kusia yaka hapo mimi bibi kuyoka na ndo sana maana ndo mama katala ni bonani mama katala ko makatala ka bali manu jani wala buku nikaba Kenya bali mangana jani wala buku babe bero mama ni bakuyana ngo kuswa kamanya ngo kulinde ndeli indano haba ni mungu yanga ko binu mchamu kwira mungu mchape boko mwingu bara kubakire mungu mchidalo chenga haba kudafwena kulime chidalo chenga mbe bahona lakini western mungu ya funi makatala ko kabano kadoli manu fana banani mpaka ina dano bantu dano sio wala ngo abara nibihabye ngo ahantu mukaluse bali mamakatala mubakaluse munini muburuki iyo ni shide ngo bene ne mucho li mamakatala la sakanda mwaka kudonga la samula la konga ne bara kudonga iseme sikaribu 14 uchaguzi ngiro mumranda chako bana mamakatala kwa sababu ndachagua bana sindana ni shida bana mungu gani kumani chamda na muda bali mamakatala sawa mnanyola bali ni let me tell you is how bora ngo ya raho mungu au mungu wale keresi yako mungu monyi noli mungu monyi au mungu ya kubese siri kwa hapa lakini mungu bando mchagua na boss ni bando kumonya abantu kukwesa abantu kukwesa ko yakuyabani makulumba kwasi abasoma besemesi mahaba kuyasha mungu akonana ndawija kumonya mungu akukora ewezi no wakawa ni mangi bwana kuraha ndife kubichino to wadeka mu mukongo wadeka sana zero na hanje hese ho bantu banga ucho bakole kwe kuna ora milima leo bado wako na kugala bantu bacha bongozi bamoni abari mama katanda siba mbunako emwelekeo kuskosa habarana mado ngesa murio council of governors manira handi devolution conference abayichani baliinga usesi musimula Kakamega sinamini Bungoma simsibla pengine bayama Kakamega handi boss bachako na Kisumu the economic muscle the Senate chichanga the council of governors I don't know maybe no manyere bilioni chimbe chimechanga allocated to the governors abo ngani sa ukenda 147 bachani and president abecha and the ministers by boss abecha for that particular conference serikali namba imechanga ichire uli both local government speakers both by county assemblies speakers by national assembly most the both the wamuli lakini mmoja manyo wala ambele hapo jamhuri ya Isumba samani wala mama lano haninde yini hadicha zako cha Isumba samani wala mugobera machagua abalima makatala bamonyi bakwe monya bulinyana bakwe monya kwa bibi bitina niyo bali nabyo bingi
Oriyo muno primary so mami ndindi kora bola kao ilo indus ilo riwarindi ile kabisa nduchi sala ku bindu biria evia omuruki mwami president Kenyatta echo kola nokusirisia yani mundu sungu bari ko approve ama wala ko mundu enda wala ndo approve usirisia da okubisia 350 million ya South Nyanza Sugar Company ningo mwami kitita bora iberi yao mako wakaendelea munzo ya sugar mwanyere mukubose kumanyira kabani kaendelea munzo ya sugar harundi kurebanga omwami omuruki president alikusirisia 350 million chanzo ya sugar ebyo kese mbwe siwanda sinesa nzo ya esia South Nyanza Sugar sikusingisibwa ama sichebecho kulola usingisibwa kwasyo ama kuendelea kusiwanda sinesa esia nzo ya sugar esia South Nyanza Sugar kola bindu babala kama bitu nani sibidacha mwami ndindi mama kawani kiendelea munzo ya sugar ngulingala saa bisaba baya ikina nure Kisumu lakini karasa yefu wao bindu ngulabe mwami ndindi nukumaririza imbaga yayo umanye pesa hata saa ino tia mu shelves ya supermarket ndio yana sukari hadi kwa kugusia mwende Busia sugar lakini hawasumurisha mwenye Busia ama inaka kia muda mwenye nako walumu ya au makaratasi lakini sukari nayo na mkono so ndipo hapa ndo kulua hiyo ya kwa hapa ndo kulua Mumias kwa hapa ndo kulua Busia wepo ile ama West Sugar lakini kwa kusukulana ndo mali kakano ako dobudobu bere mo kwenda bantu bakanga ako kusaba andenu basaba akana bere subonga bere subonga Mumias na ando bere subonga mo bendo likoko ngo sama ko bero mone abaso bere subonga ko bendo cyo bazingi haba endo kuna bintu ngo ngo ya ngata bene ko lero sendo je ko bene ando kusipuisha ko kuinisia umuri ndo kufundo ko ndo kudua mpaka welo madonyeri mpaka ukupe chemba akakulo kubashima ko sa nyota boi Kuchuru sanye bodi yokuyenga dinyange kwai wono uyeru wono kwaya nguwe kusia rogo wona bantu banelo kusingiza babire imbere na kurwela ngama amache hekacho kungangana kumeza yabantu basagara kuzindu zicha eswele zicha zibakonye au kubala makosa mpaka kuchaka kulingana mwenyekiti ofisi ina jela jadi charo sagara tuchakuda ulubera onye kuda yoburi hamsa hii ngo baba aba soni masabere kunyanga masabere ndio bakabele singuye kumuka bo president achoja yacho baresi nezoye na ile sambi nende mwende Kisumu asinare muno na bakarona bo basabere sina Elumo sia bere o sabere kizito wala mama kwa ya bera wala mama elumo bindu ya nini ya kwa Kisumu vinyalo kuonye kwa simu na airport ni singisi bwa ya barindamani nuko sokora kile bindu bidaka de usuwe mumbo haraka uchukua kwa jana airport ya Mwero nuko kwa Nairobi ama kwa babo ndio tuweza kwa nchini international ewo sio kizo zinakonya ni barabara hiyo la Kisumu ni cha kusia kwa mpaka uboda ama railway SGR ni singisi bwa wala mpaka Malaba Nibinde wole vereskuwa mani ego nibinde benakonya omuri yo yasi yariana akire chinju kuje amana akire ama huwa kae na arula wakati kuwale Mombasa kana usugura ya hangu ego benakonya lakini ndio ingana mundu wewe ndio kete ya ayo ego ku list lokula ko wewe ndio konya wanu wewe wani ndio sabiyo konya ambia sakina manjere ile ichoni ya mwa bikizito mpaka kama kwa Mungu kwa sababu chake kweli hapo hano lubuzo lo kwa changa nalo ni baba kwa ndo wao kwa neno hili na tu usawana sawa sabitu bi Mungu ndoka na bale Mungu ongee ele sababu si duo rishe sio ngoni na kukulia mjao na kukenanga naye hadi kaunti kama ya Busia kaunti ya Kakamega tunazi kaunti chele ni chukeresi ya mali ni kaunti ya Mkinga hadi huu lubuzo lo kuchanga naye ni kuongelea ya mali ndio unaonya kosei unaanza kuona semani yake salary ai ndabu mpaka maneno kama chake kuelewa
nembe kubeshaga mani bose basenge hakudwemo ngawo musalia bamose swetagula abantu bano bakichagwa rusagarasi nembe babanyi rusagara mpaka bose baruje kumeza kuno bare bantu bandi bengireko bati barusagara ibintu bino sokona abantu bachokwa sagara bene sokona kwa kubelesha mundu nga baba mani nena choko sabana hasagara kuosi na akawaseme kwa waya yongone na agirawa mwami ndabo kalusha we western in fact wala on political leadership ebo uliko ndo bantu aba ba nomulala sayengani ndio lakini western ulinde musali alinde siama sia yobe yemanga kuchikura wewe tangula alinde siama sia yemanga kuchikura ni mulinde speaker bantu anobo silbana ko obera nani mulini mheshimiwa Uhuru isimu ka president ya bara hayo bukuli lakini bantu banaroba nobo zinga basiba hanyana kubaho sibanyana ata mumiasi yongana za kubusia kwa za mumiasi council of governors meeting yali mumiasi madaraka ya 2015 yali mumiasi lakini hata kusabira kwa sababu mumiasi yoni buke vyaba haya le hapo dana tabumba hapo sababu ni chingina chobusi huko musia ikampuni lungu ikalesa pesa sende bantu alipesende nuclear zone ya mumiasi yose ukura akemika chiyose ya afugedisa ni bule mikachi hapo mumiasi ibule haimikachi the nuclear zone bulimo wasiuma ni bulimo wa serikali ukone resa au yani yopana ngasina nani mwami ili hata ukabika barabara onde banu mondu kiranga kwa makina kan hata bantu bene mumiasi sabena siwe ushamana bacheba balime makatala bena au bacheba balime zende makono barakemika chike chitractor chabali nacho chachena yani bali wazaba buda sindu hapo isi aliyokulia kwa nanga ingini ukulimende habari mama katala abamunyi abarai hoho mungu imbere lakini siumo simza baparanga chita chabwe chonga necho chabaparanga sibaira ho western imbere hapo dano bando western ndio bora baraga izana bali western bangi be pare be bantu babacha kwa bantu sihani becha kuichambwe umuntu yana kahana de helicopter n'umuchaka nambo oye cyarende indege dano ni abukonya indege ni indege aba berese ko bera mane bar mo wana masa indege ni mo ekachone chikura hulo bera mo asu wana ngechindege aba bantu mumbo basiyani dano ni mwana masa indege mwezi mwibo hamole ewe ara bazaro leke mwana usera ko mwana nubi dihamu maika lakini ocho wana mungu yechele ni ndege ndo mungu wana mungu ndachele na mungu wana ni ndege ebene mungu na mbona me la no babolanga batsasini banu wana kuberesia hata no ngula sende disuti wa fwa sasa ni wacha mungu banu wana bakolanga kwa sasa lakini no changa sababu nyanga wachana ne owesa biniso kula hosinu haba ochaza bile cyane ocho kumonyo ndo bakuberesia shini gichawa ichana no ulawu numubore nore ola kiro na mbore kabisa welanga wa monyere mungu yesa bacha na kumonya na mbere sasa chene to maino mono monyanga na unaweza kumonya sasa vile yana kumenya kumonya na kwa monya mpaka mwisho dada na berere kulina the political leaders seriously badaru abali konde high seats basabanda sina sabana hana mula hata na hotel zaba muhabana boke the Western Economic Bloc yani ya wale hapo sana we Great Lake regions the Hambo Western former province baada mrevesa wasa ile triangle ya Kakamega Busia Bungoma mrevesa wasa simbo na ama babone hamwe usisende fulani mwana mrevesa special economic zone baonyanza nyakaira president anafungula special economic zone ya fungu liko kwa Western somewhere in that triangle money onye bantu mumbo in the three counties have evo bende sabe le ngo chambwa wana zilo kudimbisha kumwinda bana makudimbisha kuna 2016 na mimi kuna 1960s musiala na 1963 mwicho in fact mwicho karudi nyuma to 48 Orio mami ndiri mambo kamari sana la mayo si hasi birufukira mambo kamari sana mambo ha lero abantu bamumbo muraya kuro wala byongozi banganga pu abananelo kusabera abananelo basabera basulujo sikiye kemo abantu ngekireka abo manya abantu lisakera muyani
Aroba bayosi kumbe tanga so wenda woto gono lakini yo muluti harano na saka sakiye samuya amwe aroba kumjake kwereba mwana lenda tabantu basakira muya geba no ama mune obwita mwenye kora ko scale tofauti na bantu le kubene bakuberesha nyumwe yango ne bangangala ba mbara hamsha ko bele sana ko chatu bareba ko mare umuntu niba buseka hanu yari cyo gusaba ikora ko chatu ko bareba bemwe muhaba mbe yango uno ewe na musadia president ndiye kata ya makenga nawe maskaka mwako muha musaba ko sina tiche kweno ekabanya kwa bwana mbaro siku diere musali ya usada president ngabere ore mezidi nyingisero kutanganyisha mati simo esubasi ya kwa sale billion ndala yongone yes 1 billion shillings ni mara match capital na tumando usabira 7 billion ndala yosa yongone asabe Saudi ina mohera ndala ya mungu kubula nabo kandi abantu baroko nyanga nifina nuko ndabantu bako bana baranyendo ko yesi musyo apadanya ko hada nabo utaka kulingana abantu bande bayiya abanyela babo negotiator babo sabira bibeja kumeza Neko sindi abantu bamumbo kwebele kushobora ko kwimani uri bantu ko kuberesha ubwo muntu wongera hone ende muri ndo kudwaye ngo mbula arano udaye ngo mbula urure amugwera ya ngambebo okera ngo ngwera ku rusi lolamo ikesi ya auko ya na habo wala ndani sawo konfan sai yeye ya bere murana umwana wa ya horenyo yani bantu aba yale muda be upande muda besa kaiga bagwe mu Kristo ngomkingira hata sasa tarabat mkiro mkuru mwana nje mko tisabibu mgoni rengina mpaka ngari kushumwa ndo ya Mungu lakini kuparanga kwenye eti kipoleki kwa swala zote zokonya mabando bani muludia ilideo ahoro eti ndia tarehe 11 nyoto mwezi zawadi chani eti ya tarehe 11 na hadi ndamu mwone rasa nyota ile company Kwa kwa mambo kwa kisana ndo kwa kisa agundo kwa kuone kijinga kiyewe ndio omuge ni Kakamega ya hapo ajudukina kwa ndio yale la mazoezi ka training lakini usiingize kitu mungu kama uno okumbezo kwa ata account government yene ule sponsorship na account government yene ndaba yako na account government yale kitu yako na ngulu ni acha kupanya mtoka ni uberesho kwa mwe sponsor ile kwa matongo inga account government ya Kakamega ndio analeta ngulu sponsorship hebu abantu wa mungu hata account government ya mungu cha haligari within the discovery innovation yako kwa mwere ya ubino ni nyala ya initial year ndio kongo ndio Uyimelezi mani kuli uchacho kuberezi matongo ndo bantu babone innovation kama chemu chichozi ingisho luye bado chuko change yokulingana bado chuko cheyo kula nero ndo lisingishe kuniye kuli wale kuba bantu ku be mali sanda ko be abe kuinya ata harano abantu beku abahana ababese kae ndakosacha abari mu office chiho ko ngo chino rwanira berebe wero ku office cha wero chuko kone chebe mu nero mu office chiba kone sabo mu nene ndebishara kyabwe ebintu ewa kadali mani aka wafugwe wafunya kwa highlights kuna abantu abari mugwea ngabanyela basingisi yako akana kunera matongolo mu office yayo yeche arati matongolo kaya kosa mwera ataluna haki lukina ngolo mu mikizita leo bolanga luandike bando wabere mao lutato kusingisi kwenye yao kuchosi yao pina mchijugu che kuchirula Rwanda na masero uchocha kamwe na usingisi ya wena ifu ya Mungu to kuchacho kuba nende bantu bapana na wanela basingisia Mungu abanela baserra bintu bye cha Mungu abanela basaba bintu bye cha Mungu kwa hiyo kuba nende bantu kama la kulebe hali kumesa kudwa Mungu kwa kuimre mbona kesa Ore mno mami ndi o mami kizito ndinga manje ule nani bantu banganafu manje mbwe chagwanga bantu bechoro kusanga waisi ujaso bana kudongera inyuma bana babona babacha ibe paka and this is what I can foresee vile muda bema we akabana bakuchakuwe bariga kwe hara abantu bandi bali kudobera ne basamufu zandi bantu mwasamuha paka namu ule mungu wa mchagua paka wa mchagua ya samuha
siyahekhala nende bantu bandi kuchimesa hapa iyo bicha kuba mungu kulobera sina abantu bakwaramisa nanga baliora akandi siuma sisi kubwena mu mungu hapa siuma nothing akubona some of the first 10 years of evolution mungu has called zero sabi fulao yani fulao abanocha mungu kese kubulao sibulao halabe ebe kubona economic development ninya anyole mungu ikula basi ndio bona abantu banganga abantu bebitina abantu baliniba baboya banse bakulima makata labo ngara kuchasa kumonya kasi abona kucha kumonya mara kana na mwijoko Orio mna mulero maherwa ngangara ya Western Nyota TV wa kuna kwa mafoka bali kedele nyangarero nyanga ya Madaraka Day uluchimene bintu bingi yusisi we okula munyanza efasina kubanele ila idulu haba mkwerewa ngolwigulo lwa sailu no efwe okula mumbo omwa Kenya kwako sasi ama nesina cha wakaire kukole ili kusirisie erihula mumbo omwa Kenya kuluchukuri bintu bingi ebyo Uhuru Kenyatta chakusirisia okula munyanza uluchimbe kata sipo siro esilango Uhuru Business Park and Market Complex esiri million 600 million shokuimba kwa okuimba kwa mumbeka ile ino ya Nyanza ebintu bingi bichakusirisibwa bintu ba machi sina efwe kama balu ya oliblo la sai dande usingisi yako bosi imbera efwe yo kusia echimbeka chikabuhani echemimbo olumno kwela nasi msipindi sio buruki okula ungangara ya Western Nyota TV wala kuri orio ano ebintu bichejanga ano niyo espidi no buruki kumera nesi Priska Chuki ngabanda yori na Pius Tangaosi orio